Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Москва шаарындагы кыргыздардын мончосунда турабыз. Бул жигит атыңыз ким болот? Алишер гитарада ойноп жатат. Абдан сонун мончо, келиңиздер. Учетича 12-де. Alişer'den keremet güylör. Daha bir de koş cuk bolsun hem hoş bolsun. Alişer atayın biliminiz var mı? Jölle öğrenmiyorsunuz. Jölle öğrendim. Ayaktan mı olursunuz? Sayette. Sayet. Karakılcanın jigit eken. Rahmat, rahmat.